Uburusiya buvuga ko Ukraine yagabye igitero cyagambiriwe ku basivili ku manywa y'ihangu, aho abantu 7 barimo n'abana 3 bishwe n'igitero cya drone cyabereye ku mwaro w'inyanja uzwiho ubukerarugendo Uburusiya. Kugeza ubu Ukraine nta kiratangaza ku gitero cyabaye uyu munsi, ariko mu mezi ashize byagaragaye ko Kiev ifite ubushake n'ubushobozi bwo kugaba ibitero imbere mu Burusiya. Muri iyi ntambara impande zombi zivuga ko zibasira abasivili, ariko kugeza ubu nuko abasivili aribo bakomeje kwishyura igiciro cyayo, ndetse no ku nkengero z'inyanja. Iki gitero cya drone cyabereye ahitwa hafi ya Zelenchi ku nkombe z'inyanja y'umukara. Abayobozi bavuze ko abantu 7 bishwe barimo abana 3 naho abandi 40 barakomereka. Ababibonye bavuga ko nta nzogera cyangwa sirene zaburiye abaturage mbere y'igitero. Amasasu yumvikanye muri ako gace agaragaza ko bishoboka ko drone yarashwe n'ubwirinzi bwo mu kirere cyangwa ibangamirwa n'ikoranabuhanga ryo kuyobya ibimenyetso nk'uko ibitangazamakuru byo muri Ukraine bibivuga. Ariko guverineri w'iyi ntara ikunzwe n'Abarusiya bajya kuharuhukira ku nyanja yashinje Ukraine kugaba igitero cyagambiriwe ku basivili. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya yo yashinje Ukraine n'ibihugu bishyigikiye ibikorwa by'iterabwoba. Nta jambo riratangazwa n'umukuru w'igihugu w'Uburusiya Vladimir Putin. Icyo gihe yari muri Siberia, kure cyane y'aho byabereye, aho yakiranwaga n'imbaga y'urubyiruko rwamwishimiraga. No muri Ukraine nta tangazo ryasohorwa n'abayobozi, ariko naho abasivile bakomeje kugwa mu bitero. Igitero cy'Uburusiya cyagabwe kuri sitasiyo ya lisanse mu karere ka Dnipropetrovsk cyahitanye abantu 6 barimo umwana w'umuhungu w'imyaka 8. Naho hafi yaho habereye umuhango wo gushyingura umuryango wose warimbuwe n'igisasu cya misile cy'Uburusiya cyagabwe ku cyumweru gishize. Amasanduku y'ababyeyi n'abana 3 yarahari, ariko ay'abandi bana 5 ntiyarahari kuko kugeza ubu bataraboneka. Mu Burusiya nabwo ikindi gitero cya Ukraine kibasiye ububiko bw'ibicuruzwa bwa Wildberries, urubuga runini cyane rw'ibicuruzwa kuri internet muri iki gihugu. Ku masosiyete y'Uburusiya ndetse no ku basivile iyi ntambara iragenda ibegera kurushaho. Ku ruhande rumwe hari amahoro yabereye ku mwaro wo mu majyepfo y'Uburusiya, ku rundi ruhande hari urusaku rw'ibyishimo n'impundu zakiraga Vladimir Putin muri Siberia. Ibi byabaye mu Burusiya byanyurukije umunsi Vladimir Putin yatangazaga icyo yise ibikorwa bya gisirikari byihariye. Mu ntangiriro ry'ijambo rye yavuze ko ibyo yakoraga byose yabikoraga agamije kurinda umutekano w'Uburusiya, ariko mu minsi mike ishize igisasu cyaturikiye muri resitora y'i Moscow igahitana abantu. Uyu munsi nabwo hari abantu bishwe ku mwaro wo mu majyepfo y'Uburusiya. Drone za Ukraine zakomeje kwibasira inganda zitunganya peteroli n'ububiko bwa Wildberries. Muri iki gihe Uburusiya burimo kumva butameze nk'igihugu gifite umutekano nk'uko byari bisanzwe, ariko nk'uko mwayibonye muri ayo mashusho, Vladimir Putin agaragara afite icyizere gikomeye. Nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko ashidikanya ku cyemezo yafashe, ahubwo asa n'uwiyemeje gukomeza iyi ntambara kugeza ageze ku cyo yita itsinzi. Hari igihe umwana waba akeneye ibirenze iby'indabo n'udukino, akeneye ahantu hatuma akura, yiga gukunda, kumva no gutekereza. Muri nursery section ya groupe scolaire Apergunga dutangira gutegura umwana wawe kuva mu myaka mito cyane mu rukundo, umutekano no kwigishwa binyuze mu mukino, indirimbo, ibiganiro n'ubugeni, uburezi bw'agaciro umwana ku giti cye. Muri primary section yacu abana bakomeza kwiga binyuze mu bushakashatsi, kuganira no kubaza. Batozwa gutekereza, gufata ibyemezo, kubaka icyizere kizabafasha guhagarara imbere y'isi. Twifashisha uburyo bwa IB International Baccalaureate butuma umwana akura afite ubushobozi bwo kwigira, kwifatira ibyemezo no gukunda kwiga. Muri groupe scolaire Apergunga buri ntambwe y'umwana ihabwa agaciro. Twiteye ku burezi bw'umutima n'ubwenge kuko dushaka ko ejo hazaza hatangira none. Ishuri riherereye mu mutima w'umujyi wa Kigali mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge. Dusange, wandikisha umwana wawe, cyangwa uduhamagare kuri nimero ziri kuri screen yawe. Groupe scolaire Apergunga, aho ubuto buhabwa icyerekezo, aho uburezi bugezweho buhura n'indangagaciro nyazo.